FM. Ngemva kwevungazelo esitshabeni samaNdebele nokurareka kwabantu ngokwethwalwa kwabosonyani bomma abawiseleko, udorhodere uNothembi Mkhwebane uvele ngaphambili wahlathululela umrhatsho okhamba phambili kwaNdebele FM bona esigodini sangeBelfast ebukhosini bakwaVuvuzela siyenziwa isika lesi. Nangu udorhodere uNothembi Mkhwebane uyahlathulula. Aha, nengabe uwisele esigodini la kuthwala khona uswenyana, uzokwazi ukuthi uswenyana umthwala isikhathi esingangani. Awuthwala uswenyani mhla kuphuma ingoma, uyomthula mhlana kubuya ingoma. Lokho uzokwazi na uwisele esigodini la kuthwalwa khona uswenyani. Uswenyani unesikhathi sakhona ukuthi umthwala isikhathi esingangani. Kodwana lokho uzokubona nothwele uswenyani omntanakho. Akusiyinto okosa uyizwe ngobatsho. Leyo uzoyibona nothwele uswenyani omntanakho ukuthi uswenyani uthwalwa isikhathi esingangani. Aha-ke naleyo ngifuna niyazi bonobesa ukuthi asihlonipheni amasiko wengodi zabanye abantu. Ngiyathokoza. Umma uNothembi Mkhwebane ubawe bona sibambane sisitjhaba samaNdebele singabandlululani ngokuya kwemihlobo yokuphetha amasiko. Endabeni zomrhatsho ngivezwe ngulaki uProfessor kaMahlangu. Mina ngilindozi lakwamnguni. FM.